Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo sei na bot uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom keta hote August nisim ni khua Thusoh Lahkhom ho 9/11 ta zong ke he achi sa 2001 koma United States gam New York khopia Twin Tower anabulua mi sang thum hingdi in thena anatona a mastermind a nakingo la a Khalid Said Muhammad chun athemo na chunga ngaidam athum dingdan anaphong do tan a hi United States Defense Department in Sheikh Mohammed le ato khompi Walid bin Atas le Mustafa al Hasawi ho to ke ho to na anai zova hi chi anup naw chu sampi hi a hi ativin hi hinla hi chi kinup to naw tam and condition ho chu asai do opovin thina chan got na a hui theina di uwa ki ngo na phachompi chunga nup na ane ve kiti Thusoh he kumsom na gup hingzo Al-Qaeda in US kamsum buluna a hinayzia mihim sang thum hingdi in thina na to a 2008 kumapat United States le West Asia gam ho Hohai na hata ahung ke hiala kon hung chil hazing khat chu hi Muhammad chunga ngo na pachumpi ti chu tol that ninga ki gutna galat tola milham chunga khan se dan pal ke na ti ho zong apang en hi hichi achunga ki ngo na chu itilam dola amale adang akiman ho achunga go na pi ding ham ti le boina dang dang zia military trial chu secret CIA songkul sunga kumsop pi anaki di dan hi Thusoh to kiman in US Senate Republican lamkai Mitch McConnell in dem na hata in anezin terrorist ho to khau to nakal hoi siding ampoitin US President Joe Biden na sata in anathem mo e August ni sim khatnin Iran in atusot galgul ball Hezbollah teding a top commander Fort Sokol chu Israel ten airstrike in anathat kitawin a hi airstrike chu Lebanese kopi Beirut pamlama building khana umna a anatha u ahin ama hi Israel to thasomlam ahung kidaw sung uwa Hezbollah lam kailubu poimo ta hola khat hi Thusoh namon hi Hezbollah te pansa ala thanei namun khat hin Hezbollah lam kaipa pannan chapang ngale numei thumzong athi ovin hi Lebanon Health Ministry in Hilaimun vela Israel buluna hi ani vai channa hitai ati Thusoh to kemat in Israel Defense Minister Job Gallant in Hezbollah hin red line a hial u hitai atin Israel military akon fak shokal chu achi sa July ni simsom ni lesagini kho Hezbollah ten Israel buluna ananei na ova chapang samleni lam in thina anatona chunga ngona anei u hi hichi Thusoh document in United Nations in Security Council tawkhom na ding a emergency in kauna ananei zun UN Political and Peace Building Affairs Under Secretary Rosemary DiCarlo in Lebanon din munhi Blue Line a heltan mabanding lungim amle anatin hi Israel Hezbollah ke ka akibuina ahung sanjing tolhon in United States State Department in amipitio Lebanon vela Chile vale bol holding in travel advisory level fall chen apadan anasodo ovin hi Achi sani homasenya Iran khopi teran mona Hamas lam kailin Ismail Haniyat Israel ten el strike anatha naw to keman in Iran sepaite Israel abuluzing theita ading uvin Iran lam kailubu Ayatollah Ali Khamenei in phalna apitan hi hichin dinga chu Iran lam kailubu pahin lam kailin thum hozong anaki hopi an hi alangkhana Israel hin achi sani ho phabap sunga Hamas te panna Iran in atoson ho chunga na sata na to na achi la pidan u ana phongdo ovin hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in gamsuhi bulu ho chunga hata le thona kineding hi anatin hi Iran la Hamas in kumsom gup lelia upalam kailen haniyat ke thana chunga Israel he ngo na anei lhon ahin hinla Israel in imacha dombot na anei lo hi Ismail haniyat ke thana to ke manin gamchumchum West Bank Lebanon Iran Turkey le West Asian gamsung ho ki phinnaw lamzo na anei zun South Asia gam kai ading in
Karachi Africa Morocco le Tunisia ho azong lungkim lo ve sanan ki phenna ananei zun hi thil dan hoi lo to kilhan in United States in Thusoh zi boina so sangding adai sa lo dan le boina hi angai kho tan hi pon US in thil dan hi hoite in velha na akine zinge atin hi chule hitobang ahung so de hi achi sa October nisin somni le sagini kho akon hung ki mo pe ahitai anti Myanmar military junta ten akitip na election su usaw be na khatin gamsungam pumpya emergency lagup su usaw be na nei kitawin hi hethai khat chu Myanmar gamsung buin hi February 2021 a anakipan hitan kumsom ka sungami pi vai homna democracy su be ana hi akon lungkim lo mi pi ki phenna le thal do ma se pe vai hom te daw na hung chi hla to pe chu an hi achi sa pha sunga athane inaw ha ta ang la aswa resistance movement a ha be jing tol han a election vo chona hi ana phondo u ahin hinla state broadcaster in ana phondo dung zoisin kityup na anakine sa milhana omdo theina dinga adi chatle ki su sela ballot sim to ngai ahin hichina dinga chu phat o ngai cha hi ati hichi dung zoya chu Myanmar election ding hi 2025 kumlam hu hi ding hi akiti achi sa 2020 general election a Aung San Suu Kyi Party National League for Democracy chu dandi lota kaido o ahitya thunai na anala api uwa hi Japan chu state of emergency phondo anahizing ahitai hitya chu honta sepaite ethnic minority armed group hon ahin sa jingwa aban cha a pro democracy people defense force ten ahin thop jing naw chunga achi sa la sung ho a honta sepaite hata a golal na anai uwa chule munpoi motam ta azong alha so jing u ahitai United Nations gamsunga thil so zia inle loda alha agalza mipi million 2.7 a phazautai atin thina to milham sanga le zali alhing in chule mi sang somni la sang sagi vel hi sung kora hen tang in amu ve ati hunta vai homten hong lungding 2025 kuma election umdinga ase jingwa uwa critics on hi election chu ta sanna nei lo u hi chule hunta supaiten electoral dan tha hota podo uwa hi chi dan dungzuya chu Aung San Suu Kyi Party National League for Democracy tehin avela min su lutna anei lo zi ovin su bai ahitai atu ahi Achi sa July nisim somthum na 2024 nin Pomei Naga sia sothum in NSCN GPRN chunga ki tho khom lodi non cooperation din ana phungdo ovin hi hichui ki loi khom na thum ho chu ahil Pomei Naga Union PNU Pomei Naga Sidomei me PNTM le Pomei Nautomai me PNM ahive ki loi khom na thum ho thu so in asaina achun May nisim somthum la 2024 ni kho Pomei Naga Union PNU Third General Assembly a NSCN GPRN to ki tho khom ta loading ti thulut na chu dunia pa GP hi atin hi hchi a chu pomei chatlanam ni te ngai chat ho hu bit hi na ding a May ni sim som thum la 2024 thulut na ki GP hi tai ati General Secretary Kohar Akon tipnele hasana August ni simkha 2024 ni kho ki sodo dungzuisin nu telam kai hozo sele mi pi ho hinga sa nomchu ahil angul hungding 2nd August 2024 ni khole Wall of Remembrance Peace Ground tuibong khopi muna second phase jangna dopna kin gon ki mangding ki ti hi gol emei umdar akitup lozin M Songil Community Hall muna tinga hial hitai aphat hil akiwong sabang a 11 am le hiding hi amun ki khel zong le ibon chawa kin guna hi hung hlading in tipna ka nei kin uve atin hi Information and Publicity Department Committee on Tribal Unity ko tu akon to mun ki phinading thua he sa na ki mudung zizin Manipur government le meitei ten kangpo pile churi champul la Assam Rifles to ho chun do na ding a central government command na sata demand abol jing u daudal na ve sa na ni sim August ni 2024 Friday 12 nun le kangpo pi hitalawa mo bungwang humuna to mun ki phinna ko tu makaina ki bolding a hi supermaina akona gam ge phaichan mi pe zo si Kuki zo mi pi bo hiding a hi
2 August 2024 ni khua tawmun ki phin hi supermaina akon gam ki phai house hole youth club area lamkai hole defense one mipi ho asap khom de injong tem na hung ki nei kinin hi chule program alol hina ding a panasata aila api ding uvinjong tem na ki nei kinin hi Achainan sadar hilsunga Kuki impi sahilka tribe impi sesu lamkai zo sejang ipanso ke ding vin temna akinezin ahitin ha sa tupunjun asai e Achi sa July ni sim somthum lakhat ni hochun 6 sessions of 12 Manipur Legislative Assembly and kipeta kilhan in leader of the house Manipur Chief Minister in charge of Finance and Balancing in 2024-2025 annual budget estimate analydo in ahi. Chief Minister and Balancing in impia bill ho hi luido na ananay in ahi. Hicho chu ahile demand for grants 2024-2025 Annual Financial Statement 2024-25 Manipur Budget at a glance 2024-25 Chile demands for excess grants for the year 2018-19 on the table of the House ahi. Hichitok Lanchun 7 report of Business Advisory Committee 2024 analydo tolhan in motion for a vote of account 2024 House a say khomde in anapodo in ahi. Hichitok Lanchun impi Tuchingpu in Governor in Bill Ho Anupna Apitai Tia Apondo Tolhan in Chief Minister in Impia Budget Tachu Analuido in ahi. Hichi Budget Tachun State in 2024-25 Asumudi Rupees 34,815 crores ding in ata lang in hichela achun revenue akon rupees 27,716 crores le capital rupees 7,099 crores ahi. Manipur state akon tax le non tax sumuding rupees 2,470 crores le rupees 300 crores apazaw in ahi. Chule sumki mangdo ding kita alam chu ahile consolidated fund asumpun rupees 34,899 crores le revenue akon rupees 20,620 crores le capital outlet akon rupees 8,626 crores ding got ahi. Manipur state fiscal deficit 2024-25 to rupees 1,526 crores pazaw ding mun ahi. Hichichu 3% of GSDP ahi. Cross state domestic product GSDP for 2024-25 hi rupees 49,937 crores ding ago na hitolan in Manipur but debt ding chu 35% of GSDP apazaw in ahi. Chief Minister and Budget luido na aholim na achun agriculture his state sumna punna pipit his in hui hoi lo zi le gal zi alo bol mi ho ha sa na chu aketem e ati hejitol hanchun kithopi na kipi ho ban jama akipi nai lo ho zan kipi zom jing ding ahi ati. Hichitol hanchun agricultural allied sector sadi in rupees 883 crores allocate akibol e ati. Chief Minister in Impi Tawkom na aholim na achun sports persons livelihood guarantee scheme ding in budget rupees 4 crore akikwai e ati. Chule sports kantaw na ding rupees 98 crores go na hizong impi sa in hi. Balancing in a government law hinna ata alang na achun government school ho 51% electrified ahitan higher senior secondary school 240 elementary school 434 target la 267 solar panel kipeta ati. Portable drinking water le toilet numela pasal government school 75% akisado otan ahi ati. Manipur gamsung tuili in anasu khan ho in sona rupees 10,000 paid in rupees 60 crores gon hitan chule rupees 20 crores akigun be ezong ati. Government in pensioners or paying due rupees 808.17 crores anay March 2025 asu thing in house and head sa in ahi. Chule MLAzo sin a constituency chi over playground khat simlo ding agon ding in an head sa e. Head thei khat chu Manipur Chief Minister and Balancing in apo do budget hin thing hang mi te ding phat chum na hin po do ding ta san amlo na chunga angai ngai a paper a chai ki ding chu ahi ding ta san am na bana galatu laiza sumhiza budget ke podo hi Kuki zone nam mi te lam kai ho ding ke palna ahung hi kha de hi bangsin ta hi ding dan gelo the hi poi.
dunia ding in thusoh hi chan in akichai tai thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalet chive